Ghana Posifo achiri nipa du emienu ebia enu bone ene akode ehye won mo eho a wode efa insechim ye no ewo ensawam. Ghana Police Service ene nipa du mienu wachiri won mo ebra wo hu se etuomoba 598 cartons ewo won mo eho ewo ensawam no ewo puemantam no emu asemi esi ahene me boso mende to so edunu enwoche we na Posifo nkrata da beto monten so echira won mo timi echire nipa du mienu ewo ensemi odumfo bi edeba ebedom won mo na ebra won mo kopiemu obi ewo hu se ememu adum mienu na won mo ni abrepa won mo etua bobai won mo ehhehye dendenden ewo articulated track bi emu registration number EN792-19 omonfa wachire won mo yi na driver ni anedeni Emmanuel Chonyake Sanso Ofori Jumbo Paul Dako Charles Lai Theophilus Lai Enafe George Tenso eka ho ofoforo bi eka ho so ene Noah Trechu Eric Dankwa Enafe Billy Gamati na wonhwehwemu ahodo won mo ye sign nam so amanipa miensa won so edin ene Ebenezer Ochre Samuel Kwadwo Bafo Enafe ofoforo bi eka ho so won mo echire no na ebra won mo chisa enipa du mienu wie no wachire se enipa wo supply etuomu bayedema won mo din ene Gloria Battles emprempe nipa du mienu ya chire won mo die won mo wo Aposifo akachia wo boma hwehwemu akos